الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك، وبه نستعين. سلام رحمت وبركة خدا لسروة تماشوان هجابة هنتاف بخير وسرچاوا هاتن بر أكران خوا بخير وسرچاوا هاتن صحبة رسالة النور، صحبة سيداي بديع الزمان. هر وك هندزانن دوان صحبة خدا ام جكتابة سيداي بديع الزمان كو تفسير قرآنية جرسالة النور ام بهفره صحبتان دخوینن گهد دنه وان صحبتو وان حقیقتن که هاتنه ایزاح و بیان کرن و بوی آوائی بهفره جه استفاده دکن. خدای تعالی و صحبت جی جبونا ما وک صحبت بوری بخیر و ببرکت بکه انشاءالله. تماشوان هجا جه کتابن سیدای بدیع الزمان کتابا پیوین بچوک مدخوند ده پیوین بچوک ده ام گهابونه پیوا پینجان آن پیوا پینجم کو مرفکاره ویجه انشاءالله خدا به اره ایرو به هفره امی گوه بدن پیوا پینجان و ده پیوا پینجان ده به دهندر کیجان حکایت ده به دهندر کیجان تمثیل ده دهندر کیجان چیروک ده چه حقیقت مزن چه حقیقت خوشک چه حقیقت بلند هاتنه ایزاح کرن هاتنه بیان کرن امی به هفره لی بنیرن لبل پیشی وکا حمی ایزاحات و بیان سیدای بدیع الزمان افجی با آیت قرآن دست پیدکه پیشی ام بخوندنا و آیت دست به پیوا پینجان دکن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اف آیت تماشوان هجا جسورت نحل آیت 128 خدای تعالی دوی آیت ده معالن وها کرم دکه براستی خدا دگل ین تقوادار ین قنجیکار و قنجی خوازه، یعنی خدای تعالی بوان کساره یکو اوانا تقوادارن اهل تقواین بترسن جرب کائنات دترسن ج خنداكرنا محبتاوي رحمتاوي دترسن و كسين قنجي كارن و كسين قنجي خوازن جلو خداي تعالى دبي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خداي تعالى بوان كساريكو أهل تقواينا و أو كاس محسن جي يعني قنجي كار و قنجي خوازن جي. هگر تو بخوازي ببيني بكرنا نميجي و نكرنا گناه مزن چقاس حقيقي وظيفه كإنسانية و چقاس فطرية. كرنا نميجي و نكرنا گناه مزن جدور كتنا گناه مزن دور ماينا جو گناه مزن و بجي آنينا نميجي كرنا عبادتان بچقاس حقيقي وظيفه كإنسانية، يعني وظيفة إنساني حقيقي چیه و چقاس فطریه چقاس مناسب فطرت انسانه چقاس مناسب خلقیت انسانه خلقاندنا انسان را نتیجه یک مناسبه و یک مگو چه حقیقی وظیفه که انسان نمیش کرن و دورکتنا جگونه مزنه آد دیا فطریه افتشت جبونا انسان فطريه وظيفه كحقيقيه فطريه واساسيه جبونا تشكرنا انسان جبونا هبونا انسان جبونا خلقيتا انسان نمشكرين ودوركتنا جگنهان نتيجه ك مهمه ج تشكرنا انسان نتيجه هري مناسبه لفي حكايه تمثيلي بنيره گهبده هگر تبخوازه وان حقیقتان ببینه گه بده و تمثیله. ده سفربریه ده دو عسکر هبون که یک جوان زانا وظیفه پرور یه دن عجمی نفس پرور بو. ده سفربریه ده دو عسکر هبون که یک جوان عسکر زانا و وظیفه پرور
یەک ژڤان عەسکەران زانا و وەزیفە پەروەر یعنی دزانبوو بێ divê çi bike û bi çi awayî bike û li aliyekî din jî wezîfe perwer bû ji wezîfa xwe hez dikir. Wezîfên ku lê dihatine barkirin bi hezkirin ew wezîfe bicîtanîn û yê din jî ecemî û nefisperwer bû. Yê din jî ecemî bû, nezan bû, nizanibû û nefisperwer bû belkî hezkirina wî ji nefsa wî re bû. Neferê wezîfeperwer li teዕlîm û cîhadê miqate bû, neferê wezîfeperwer li teዕlîm û cîhadê miqate bû, qût û tayînata xwe qe nedifikirî. Yani qûtê min wê çawa be, tayînata min wê çawa bibe, rizqê min wê çawa bibe, ev eskerê, ev neferê wezîfeperwer li teዕlîm û cîhadê dinerd, li kar û wezîfa xwe dinerd, li qût û li maîşeta xwe, li tayînata xwe qe nedifikirî. Lewra fêm kiribû ku xwedîkirina wî û dana cîhazatan, xwedîkirina wî neferî û dayîna cîhazatan yani çi cîhaz çi alet jê re lazim bibe dayîna wan heger nexweş bikeve tedawî kirin heta wextê ihtiyac hebe parîxistina devê wî jî parîxistina devê wî jî yanî pariyeke xwarinê heger hewcepê hebe ku bêxne devê wî merivî ew wezîfe jî wezîfa dewletê ye. Ji bona vî eskerî dewlet wezîfedar e, dewlet mecbûr e van tişta bicî bîne. û wezîfa wî a asıl teዕlîm û cîhad e. Wezîfa vî neferî, wezîfa vî leşkerî a asıl jî teዕlîm û cîhad e. Yani wezîfa wî ne li peyçûna qût e, wezîfa wî ne li peyçûna tayînatê ye, wezîfa wî ne danûstandin û kirîna alet û cîhazên jê re lazim in, belkî wezîfa wî di seha ku tê de wezîfedar e, di wê sehayê de teዕlîm e, cîhad e, bicîanîna van wezîfeya ye. Lêbelê di hinek karên erzaq û cîhazatan de dişuxule lêbelê ev nefer, ev esker car car di hinek karên erzaq û di hinek karên cîhazatan de jî dişuxule. Nego qe jî destê xwe nade wan tişta, nego qe jî ne eleqedar e, carna dişuxule. Carna sîtilê dikelîne, qerewana dişo û tîne. Yani ev nefer, ev esker carna sîtilê dikelîne, qerewana dişo û tîne. Heger jê bê pirsîn tu çi dikî? Heger ji vî neferî bê pirsîn tu çi dikî dibe ez suxrê dewletê dikşînim, ez angariya dewletê dikşînim. Nabe ez ji bona nefeqa xwe dişuxulim. Binêrin ev esker nabe ez ji bona nefeqa xwe dişuxulim. Neferên din yê miriyê zikê xwe ew neferê din jî miriyê zikê xwe bû. Yani her û her derdê wî zikê wî bû û ecemî jî li teዕlîm û herbê nemiqate bû. Digo ew karê dewletê ye, ji min re çi ye? Yani ji bona teዕlîm û cîhadê, ji bona teዕlîm û herbê digo çi? Digo ew karê dewletê ye, ji min re çi ye? Derdê wî zikê wî bû û derdê wî nefsa wî bû. Daîm li nefeqa xwe difikirî û li pey digeriya tabûr terk dikir, diçû sûkê danûstandin dikir. Rojekî hevalê wî yê zana jê re got. Rojekî ev hevalê wî zana jê re got. Birader, wezîfeya te yê asıl teዕlîm û muharebe ye. Birayê min, birader, wezîfa te yê asıl teዕlîm û muharebe ye. Te ji bona wê anîne vir. Te ji bona vê wezîfê anîne vê derê. Ne ji bo danûstandinê, ne ji bo teyînat û qût û erzaqan, ne ji bo têrkirina zikê xwe te anîne vê derê, belkî ji bo wezîfê te anîne vê derê, lêbelê tu ji wezîfa xwe di xefletê de ye. İ'timadê bi padşah bike. İ'timadê bi padşah bike. Ew te birçî nahêle. Ew padşah, ew xwediyê te, ew mezinê te, ew ê ku tu anîye vê wezîfê,
او تا برچی ناهیله او وظیفه ویه هم تو عاجز و فقیره تو لهرجی نکاره خو بده خودی کرن اگر تو اعتماد به پادشاه نکه خو نسپیره پادشاه خو نسپیره خودی خو نسپیره مزنی خو تعاجز و فقیره تنکارش حقی خوشی درکوه تنکاره خو خودی بکه هم دما مجاهده و سفربریه هم اویج تر بیجن عاصی تجزا بکن بلی دو وظیفه لپیشیا ما خویاد بن یک وظیفه پادشاه دما ام لحال و وضعیت بنیرن دو وظیفه لپیشیا ما خویاد بن یک وظیفه پادشاه کو خودی کرنا میه جارنا ام سخریا ویدکشینن یادن وظیفه میه کو تعلیم و جهاد پادشاه برحت کرنی آلیکاریا ما دکه دما مرف لمنظره دنیره دو وظیفه هنه یک وظیفه پادشاه آدن وظیفه میه وظیفه پادشاه چیه؟ خودی درکتنه خودی کرنه وظیفه ما چیه؟ تعلیم و جهاده او تشتین کل ما هاتنه بار کرن بجی آنینا وانه گلو او نفر سرسری هگر گه نده وی مجاهد زانا چقاس اوید تالوکه ده بمینه تو فهم دکی گلو او نفر سرسری هگر گه نده وی مجاهد زانا به چقاس وید تالوکه ده بمینه تو فهم دکی تماشوان الهجا طبي تمثيل أذى حكاية أذى لبلي دفي حكاية ده حقيقتك هي جبونا ديتنا حقيقته سيداي بديع الزمان بيشيد دستبيك ده في حكاية في تمثيله داتين برچاوه ما روجكي از لناسكي راست هاتم من جي برسي براكو تتشدكي حياة چوا باست به جوابا گو ام چه بکن از لپی نانی خومه تماشوان هیجا براستی خدای تعالی انسان نشاندیه دنیای جبونا لپی نانی خوبه شخو خدای تعالی نانی مرف دده شخو خدای تعالی مرف برچی ناهیله مرف جبرچی بونه ناکوشه لبلی هلبت وی مرف جبونا دبارا خو جبونا معیشتا خو بخبته بشغله هلبت مرف وی لنانی خوشی بگره لورا خدای تعالی افجی وک وظیفه که بچوک دانیه سرملی ما لبلی دوی امجبیر نکن که وظیفه اصل نأوه یعنی اصل وظیفه حقیقی که خدای تعالی ام پی وظیفه دار کرنه و شاندن دنیای نچوینا لپی نانه نچوینا لپی دبار و معیشتا خویه لپی نفقا خویه لپی قوتو لپی تعیینات خویه بلکی وظیفه می اصل چوا آوی عسکری آوی نفری تعلیم و جهاد بو بلکی وظیفه می اصل دبن امر خدای تعالی ده دبن امر خودی خوده دبن امر رب خوده دبن امر مزن خوده بجی آنینا وظیفه کو او وظیفه جی تشتین لپشتا ما هاتنه بار کرن تشتین لما هاتنه امر کرن و دیسا ده هندوره وی وظیفه ده هیا کو تشتی امجی هاتنه منع کرن تشتی جبونا ما هاتنه قدخه کرن یا ساخ کرن دوی امخواه جوان دور بهیلن جوان دور بمینن داکو ام نین جزا کرن خدای بسترینه داکو ام بین محافظه کرن و دا ام لایق خدای تعالی حیاتك لفي دنیای بشین ناخوا پشتی ما اف حکایه بوی آوای تصویر کر ما اف حکایه بوی آوای گهداری کر دوی ام ایدی بری خو بدنا نفسا خو و چند گوتنا جنفسا خو را بیجن آها ای نفسا منی تنبل او میدان حربه آب پیل او میدان حربه آب پیل آ موج موج آ پیل بپیل اف حیات دنیای آب هیته هوله اف حیات دنیای آب خرجر آب تقرق اف حیات دنیای آدتا مینا مثالا سفربریه مثالا میدانک حربه تماشوان هیجا او ارتشا کو لطابوران هاتیه تقسیم کرن او ارتش او اردیا کو لطابوران هاتیه تقسیم کرن
او جي جمعية بشريته او جي انسانيته انسان جمعية بشريته و او تابور جي جماعة اسلامية آفي عصرية او تابوراكو او هردو نفر تيدنجي او جي جماعة اسلامية آفي عصرية او هردو نفر جي يك ايكو فرزين دين خود دزانه و بجيتينه و گنهن مزن ترک دکه و جبونا دورکتنا جی گنهان لهم بر نفس و شیطین مجادله دکه مسلمان متقیه یه دن فاسق د خسارت ده کو د درنجا اتهام کرنا رزاق حقیقی ده دکوه درد دبارا خو فرزان ترک دکه و دریا معیشت ده دکوه گنهن کو لی راست ده او هر دو نفر یک جوان تماشوان نهجا یک جوان نفره یک جوان عسکران او کسکو فرزین دین خوز دزانه وان فرزین دین خو بجیتینه گنهن مزن ترک دکه و جبونا دورکتنا جگنهان لهم بر نفس و شیطین مجادله که دکه کو اوینا مسلمان متقیه لبلی او نفردن او عسکری دن کیه او جی فاسق د خسارت ده کو د درنجا اتهام کرنا رزاق حقیقی ده دکه و درد دبارا خو یعنی حاشا عادتا وک او رزاق حقیقی نخودیه حاشا ایکو رزق دده یکو مرف خودی دکه یکو دده مرف حاشا نخودیه دکه و درد دبارا خو دکه و درد معیشتا خو لپی نان خو دگره او تعلیم و تعلیمات جی دسرید نمیش عبادته او تعلیم و تعلیمات یعنی دوی میدان حربه ده یعنی دوی دنیای ده تعلیم و جهادا مچیه نميجة دسريدة نميجة وكيدن عبادة منه أو حرب جي مجادلة لهم بر نفس هوا مجادلة لهم بر نفس هوا نفس خستكين إنسان شيطان إنسي وجنية جا أخلاق رزيل وحلاكتا أبدي خلاص كرنا قلب وروحي خويا خلاص كرنا قلب وروحي خويا تماشوان هجا أو حرب جي مجادلة لهم بر نفس هوا ناخوة مرف وی لهم بر نفسا خو لهم بر خستکن خوی حیوانی خستکن خوی کو نعادلن خستکن خوی کو نلازمن لهم بر وان خستکا و لهم بر شیطان انسی و جنی یعنی هم شیطان جنی وی وسوسه بدن وی انسانی جبونا وی بغرینن جبونا وی جری درخن هم جی شیطان انسی اوی ورن بدستی وی بگرن بخوازن وی ببن خرابیه وی جری درخن آن وی وسوسه بدنه وی بلومینن با آوائه کیدن وی بخوازن وی جری ربی وی درخن وی جو وظیفه وی بهیلن وی جو وظیفه وی دور بکن تماشوان هجا او هر دو وظیفه جی یک جوان بدانا حیات خودی کرنه ما گوتو بو چه دوی میدانه ده دو وظیفه هنه یک وظیفه پادشاهه یک جی وظیفه وی عسکریه وی نفریه او هر دو وظیفه جی یک جوان بدانا حیات خودی کرنه خدای تعالی حیات ده مرف خدای تعالی حیات ده انسان وی خودی دکه خودی کرنه یادن جوی حیات ده و خودی دکره عبادت کرنه اویکو حیات ده اویکو مرف خودی دکه وظیفه دنجی عبادت کرنه و لبرگرینا ویه دوی مرف لبر وی بگره دوی مرف مراجعتی درگاه وی بکل دریه ویخه لبرگرینا ویه توکل و اعتمادا بویه دوی مرف توکل خواه بده سر خوده دوی مرف اعتمادا خواه بده سر خوده اعتماده برب خو بکه بنفسا خو نکه خو جبیر نکه تماشوان هیجا تماشوان هیجا ده وی حکایت ده خویابو ما ام تخوازن لوی داری بداوی بکن لبلی بریا داویه به هندکی هگر حوجه به هبکو ام خلاصه بکن یک خدای تعالی مینا عسکرکی انسان شاندیه میدانک حربه کو اف میدان حربه اف دنیا بهیته هوله اف دنیا بخرجر و بتقرقه آد دیا تماشوان هجا دوی میدان عسکریه ده دوی میدان عسکریه ده دوی میدان حربه ده لشکرک هیا اردیک هیا کو ام منصوب وینه او جی اف اردی جی اف ارتشی جمعیت انسانیت هیا دنا وی ارتشی ده دنا وی اردیه ده تابورک هیا کو او تابور جی جماعت اسلامیت آوی عصریه
دناف وی تابوری دجی دو حب نفر هبون تماشوان هیجا کو او هر دو نفر جی یک جوان انسان متقیه ایدن جی انسان فاسقه. انسان متقی بوظیفه خوزانه سبب هاتنا خوزانه بخوزانه جو وظیفه خو حز دکه لبلی انسان فاسق انسان نفس پرور جی خدای بسترینه او انسان جی خو جبیر دکه سبب هاتنا خوی ویدری جبیر دکه مزن خو جبیر دکه خودی خو جبیر دکه دکه پی خوستک نفسا خو و دوی ریده دکه پر گناهان پر نهین کو او تشتین کو خدای تعالی مرف جی منع کربون وان تشتا دکه و بوی اوای دکه حرام و گناهان. دوی میدان حربه ده تماشوان هیجا دوی میدان حربه ده مجادله مرف بچره مجادله دکه یک مرف بنفس خوره و بخواستک نفس خوره مجادله دکه آدویا مرف بشیطان انسی و جنی را مجادله دکه که او شیطان انسی و جنی دخوازن انسان جره درخن دخوازن ویش خوده دور بکن دخوازن خوده پی بد نجبیر کرن یعنیش خوده دور کرن تماشوان هیجا الا نکو یک وره پیشیا ما بگره بیجه خودش بیر بکه حاشا کو مروک رابه وظیفه ما بدست خستنا نانه ما بمبدا نشاندان یعنی عادتا وک وظیفه انسانی دهاتنا دنیای ده بدست خستنا نانه ویه هگر مروک رابه وی تلقین علمه بکه با آوائه که افجی جره درخستنا مروه دوی ام ویج بیر نکن لورا وظیفه می اصلی دوی دنیای ده نه تعییناته نه قوته نه معیشته نه دباره نه چوینا لپینانه. وظیفه می اصلی چیه؟ وظیفه می اصلی عبادت کرنه لبرگرین خدای تعالی توکل و اعتمادا بخدای تعالی. ده برنامه بیده خدای بیاری امی دواما وی پیوا پینجان به هفره بخوینن گوه بدنی و جاره کدن به هفره خدای بیاری ایمان آخواه نو بکن ایمان آخواه تزه بکن دا کو ام کاربن جوی ایمان لذت بستینن و دا کو ام کاربن جی غفلتا کو ام کتنی جوی غفلتا کو حیاتا دنیای گر و بازدان حیاتا دنیای مدخنی مبمد دن جبیر کرن دا کو ام کاربن خو جوی جبیر کرن خلاص کن جاره کدن ببیرا خوبینن بگل و وظیفه می اصلی جهاتنا دنیای چیه وظیفه می حقیقی جهاتنا دنیای چیه و ام لکرن ام ده چه حالی دنه ام ده چه بیرو باوریه دنه ام ده چه وضعیت دنه ام ویناج خو بپرسن و هگر لازم به ام خو تف بدن ام ورن سر هشی خو ام ورن سر خو و ام لوی دنیای لگور خوستکا رب خو لگور خوستکا رب خو بحضور و بلذت بجین و بإيمان هرنا قبره و بعفو كرنا خداي تعالى بهفرة هرنا جنتي إن شاء الله حتى برنامجك بمن خير وخوشية ده بخاطره